تماشاوانên hêja Xeze û Filîstîn warê qehremanayê di heyama ku Siyonîstan ji asîmanan ve êrişê Xezeyê dikirin de bavekî hewl da ku zarokê xwe biparêze mihafeze bike ew bavê qehreman hewl dida ku zarokê xwe aram bike rehet bike piştî sê rojan di encama êrişên hovaneyên Siyonîstan de şehîd ket. خفيش 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 خلاص تعال 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 خلاص 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 سارة خلاص 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 يا بابا خلاص غازة واري شهيدان واري دردو كلان لغازة شهادات جمرف ناخيده مرحبا أهلا وسهلا لغازة شهادات بسبب بلصاتك حقيقي ومسن وبكرة العيد السعيد كل عام وأنتم بخير ولكن احنا عندنا في مشكله في قطاع لغازة شهادة توخو نازناك وجمرف نعرفه حرب من اليهود علينا على قطاع غزة شهید یک به یک بشتاری کروانا حقیقت دبن و دگیجن آرمانج و هیویا خویا مزن بنفرح بكره هری داوینجی باوکی دنگهاش مرتبه شهادت و بشتاری کروانا شهیدان بون وزعلانة عشان نمتي وطبعا بدهاش تتصور في آخر لحظة اجت المهم ده هیاما ایریشین سیونیستان ده باوکی حول دا کو کچین خوب پاریزه و وان آرام و راحت بکه ايش يا سارة مالك يلا هلا شاطرة هلا باوی غازه احمد مانسی ده انجاما ایریشین سیونیستان ده شهید کد وان دیمنین کل سر مدیا جواکی خاطن پار وکرین بو سببا غمگینیه خفيش 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 خلاص تعال 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 خلاص 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 يا سارة خلاص 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 يا بابا خلاص دیمنان ده تی خویا کرن کو دنگ بمبیان گلکی زدته و جبو کچاوی نترسه بوان را داخوه و وان راحت و آرام دکه مانسی پیشی خیدا وان گرن کیان سه رو شنده شهید کد